Pacho, Namiado. Where you think about mature your voice within the same? Pacho, me did Jamia Jennifer. Jennifer no pay den donam. Pacho, and pay dear. Many are blanty ebinetas, not me was school, and all obey whom saw so pay me. And I met I said, at a more JHS2. And I'm in it and I go through SS2. Nti SS2 no nam ka chen se enche ye betwere nti ebe ya ontwe no na mentwem ontimi nhwe me ana see you ti yo mi ko hu abrante e ofra na me net that time na mi jai sa abona menyem be na mi nim se bi anyi sen e wo ho ti mi ko tena school ma di ko share school ma na me madam for ne frame se Jennifer ye hu se o hu change nti ble enko school nurse ni enko hwe nti omukọ ye ko school nurse wa ye ko ya omukoye mi scandal no na manya 8 months 2 weeks ana ka esa sa de efra me maame mo ama ma be fa me ti efra maame mo be fa me boy no so nyinsa ne bae na me ye na me fro ka cho se ni se na isina menyem ono so ka kire me se boy na me ne te ayi no azingo na me ne te no e sa boy na ma me fa me kwasa asem ma ne so ana me su yo nti me be fie maame na na mbisa na mso nkoba azingo ni din ama me ko ba zingo ndi ya de ne ko first of all ya de no ko social welfare wo bo man ani ya transfer ko offense so court am ya ko ya zingo ni DNA ya ko ya DNA nya zingo ni ba apai enya zingo ni ba azingo na ye current boyfriend na ne te no e na mo ko ye DNA ono di nyinsa ne kokoma no se ye ne dia wo de ma no waje tumu se waje ba cho de no ka che me se so chake mantina ono die na entali oya emfa ena mudo ono ne court cheze ona na ye current a nyinsa ni besi wonanim afa mu kodu court ne ye DNA ayesesen ba che se nyono a DNA no results ne ba ye na ye kan ye na nya azingo na ti nya azingo ma me fro ka che se yakoye DNA yakoye nya azingo nti ya wa ka che me se me fa me bala kene me nkwaza se mfiri me freni bia na odi matem so na mka chen den kwa frank ka chen se ka blani enko ye die no so ni mini die na sem bia na mse ne sa de betu asa ne azingo tua me ye ne die na so betu so ni mini die na sem bia emfa ma se mfiri so nti ama me na de bia me na me hwa akora no ama akora ni school kra he de ngina afa because ka shu be se me konkranza kodi pa anso me kokko school ho me ba mampon so a ka shu nu ko na mba mampon be start market kakra nso ko school wa mampon ndimba sho entram dia ba so munye die na Evans no akra na ya ne ba no hwa akra na akra ni school no sunya entna fa ako Jennifer we share Evans no wanya mfie sen that time so na wo SS and say junior high school bacho na mo JHS saying form 2 and say form 1 bacho JHS 2 say otia wanya mfie sen bacho me ko 24 nka meka se enkata wani mo na under age bia betena ha ka meka che technicians say akura 16 years on timisre mo nkata nanim na nkwafa case bia amre me enche na manya asem say watra to 18 kura oso wosan bacho me ko 24 we dey aten na pa o aten adonko ena we share Evans no motena mfie sen yansa na mu jai batch of be 4 years woni ne twempena 4 years batch na mo JHS to JHS me ko SS2 ni ejai denesi ya mu jai me ka say school ni e ba betwere ana me so me ma mi ni wo nti onya wotere na me ntwere nwie bo ntimi nhwem ono wo no no SS3 na mso SS2 and I said JSS cry JHS I wish you ani cry no woni na 94 years no wonti mi sure na je say sika 70 na ni jaye mu jaye di sen ansa na okwa akofa baako no azingo bacho ye jaye sa mantin mu ana sa mantina ada azingo no ye di adwuma bacho no nso ko school na se wu ja school ni se onti mi hwe wa denti na uja no kokofa azingo a wono nso ko school bacho na azingo no ko school but no nya bi ma me ebia mini bibi na me frɛ na otimma mbi ma me de ko that's basically no empena twa na wo twi nyina no na ye sikasem ti na atwe empena sikasem ntia bacho de etidi ntia because akra ye do akọ school yesi kosua de na twro wasi anase BCE na twa kama dachi na esiwani so se obeye den adwuma
Pachom kese me immigration. Ube immigration officer. Etu maame de wako school kone ko sua de na pass na kokwa immigration officer. Atia donko yefunu tete se wowo. Etinka di immigration for belt yi bow mu a maame nche immigration officer Emmanuela madam for Emmanuela Frimpomaa ba pass bibia boko de. Nanka wo dia amia wo mu mi manya immigration bia konti na mhye gini amte hayi. Na wakwa ye kwate course wan fa nsua de. Sese oye den. Pacho said me Usisa cashew. Bacha. I can't antimi nka no. Enye se bia usisa cashew a boni o. Cashew ye nyina ya sese bi. Mimi techi man. Kobisa. Cashew ye nyina ya sesa cashew aton. Ba ne ye ton e de hwe ye ho school. Na ye ton e de boy ye family. Ye de wako school se man ko memada. Ese ready wako akofa. Wala akofa ba. Sho hwan. Akura na nyamfie sen. Pacho ko 4 years. Moko court ekoye DNA na edikan a na enye azingo ba no. Court ne frɛ Evans eka kire ne se wono so mra me DNA ni bi. Pacho David. Moko court na fe ben. Young. How many years ni moko ye DNA no? Pacho me wo akra no onya be 6 months e kondi 6 months. Nti ade no watena sia ma ze se akra ne nya 4 years. Afi na wo ba se Evans enye DNA no. Adentia. Pacho na minim se bia obeba abeji akra na hwe na mi na mo kese man so twede o mompe. Na so o mompe man so twen ko man tabri azingo 6 months o. Ankwa ngosi court. Nti azingo man so ye different from Evans man so ana. Sansam na to da abusuya ni bi ka no Jennifer mente ase. Bacha yakoba ye na enya anya azingo no. Mna na muso ambisa mse bia. Obi foforo wo ho. That time to me konkranza. Ko mamba ko konkranza ko tena ntimata mna na nchen bi. Na namba cho mfa Evans ntoso mame. Na denti a one girl no enyinsen apart from Evans any azingo that time no na one be ma bi enhia da. Bacha David. Ansa na ukwa kwahia Evans no na onu obi atwempena da. Bacha David. Enti Evans ne bie ano. Bacha. On the break you. Bacha. Jennifer are you sure? Bacha. On the break you. Bacha. Ti sa month na oni ni jai no. Oni be ma foforo bia na eka azingo ho. Bacha. Are you sure? Me bacha. Me be say e be san akwa ye second DNA na ebe prove say akra ne nye Evans ba. Eti kanokre bie wom. Bacha ne kro na makan. Eno ano no. Mati Evans wa homa no so chia na. Evans, good morning. Evans, good morning. Hello, Evans, good morning. Morning, no, now to say. Nyami adumo Jennifer. Okay. Ai, me no wo ya so onje me di aba Lawson. So amunye DNA me froga jo se nye am wo school man flow. You are trying. Can I tell you, Nti me se bla na be yo DNA why? you must be in and Baby, no, don't come from the found like. O sign. Oh, when you say, well, Rabena, like, Papa, and I say, we need to be able to do when you're not minimum, wow, minimum. No, me say, wow, where ni miana, one mi aunt, one of it na where ni miana. Udi me, no so me flow. Me flow, you say about flow, na me flow the man now for Mudi Martin was school. They no crack at them, say me boy, sane, me boy, me, me fusun chira, my your video, come and be your choice. Menyem, what's the anyawa, many a year, zingo, to me found command. I'm a zingo, yakoya DNA or court. Ya de kwa fenso court wa ni tia bo ma obi anhu ye enti akwa DNA na onya ono a even be yo DNA na hwa akra no nya balak u winti na manto so ma kan to so ya balak be wo ka jan sam ya balak dia be hwe be ye DNA no Evans. Hello, mommy. Jennifer nyinsen ye no ono ye video call e ma aka se wo mie na fuso ma won hwe. That time no. Na me ni no no. Ana o friend ka say oni me ni go Ismail. And that no ka say no obi a wo no be ni Ismail na wo fa na ka say oni ni me do bua. And we said ya o ma me video call. Na me say bia oni ma ampa.
enti mo no na ni e video that am no school ana ni video ko ran ni mo se dia isin mo ni mampa so enti o na o di we ni the seven na mi o si mi say that o for you to jam to me like ni mo fi the other time the am me from aya we say menyim that time wo school na me from me ba fie so me from me ba fie me flow mo school na me from na me ba fie so me san flow fie na ma me buye mafusu kiro sa me hwe say ya ampa no mo school me flow na me ba fie so me flow na chese Jennifer wan kasa ni nyinsen ne baaye no na wonim se eye Evans dia e na san de ko hye azingo but na that mountain man to no ka jam say ya azingo ana ma wo de akwa hye azingo dada nti denti na 8 months utimi ko bie wafuso e wo video call e de kire Evans me ba cho ono say me bua menyem na agro na me ka de bi sana de na onyam fa ma azingo dada me ba cho fa na me free school aba 8 months no na fa ma azingo ni anko azingo fie 8 months ba cho na wonyem 8 months won kwa azingo fie ba cho na mo school na teachers for time mu ye na manya 8 months ansa na mama mi abe family na me mama mo kro mu nyina ani Evans hello mommy sesi e wo enfa Atonsu nyame aduma wochina no pa 7 na wa hojo run about Lawson TV yehia ho ena ye ma Jennifer nko fro ofin so na bai wo beda na nyame aduma wochina DNA for na ba be take samples no na ya hwe sakra na ye wo de a na ato so afiri ho why okay na wo mi na je ni na o no no tane de me nya mo for DNA Messi nyame aduma wochina bra wo bedu a why all right nti ya betwe onyame ya adoma ochina Jennifer obibi ka kire nana ana me waka chance o mewe no me ye DNA no ndi akra na akra me nkwa na me akra ma akra ni school no ya ebasa me kwa nkra do ko school o mo ma ponso ko school o nti say ya de so nkwa no support me anka e bia nkwa na akra me nkwa ya makwa na onu akra no nti ka ba na ya makwa na ko school ya makwa metimi akọ ena nzo skamenti ata mi ana mko bre na mde sha Evans wonyi mogugu soda ba cho man ko da azingo nzo ba cho da bi yo Evans ochina ebehia why nti girls no sa moni mema no twempna na mujaye a eya montwen ema mo mensese mra ansa na masa ne be ma foforo akoda asa me madaye mo de too much I don't know when to me anjwen diendia ante diendia dienti no wenti mi antwen ansa na ne azingo kwa akoda ena wonyem ye o se 8 months ansa na mode kwato azingo ni nese sa 8 months ni nyina no na mo nkasa ba cho 8 months ni nyina na mo school mu nti o ma hunu se na mafuni tin sa na me sha eti time a wo teachers ni hu sa wonyem no why na odi kan edi nyinsen to nanim tamam teachers for no ehun se me menyem no azingo no na first ye teachers for no ye na ye ba fie na me bo me ma me wi sa na azingo na me bo ni din because na me nete nti ade na waba azingo din na wo san akobie wafuso ede a kire Evans ba to de ntam ga che Evans ni se yin se no sa me check in site ya azingo so na me da protect no na sa azingo share condom nti me check wa mitiri ma anya azingo na nti ade na wan kasa wunim pefe se enya azingo na azingo de o share condom na wo san tie ase e ma mo tabiri ne de ne call court e ko bo ne ka de ndia boy ne ka che me se me ni azingo na na tinti me mfa me on timi ngini se bia me ne nete abra wo a wutiri mo ni azingo ne da dodo sen yansa na wo hu se wonyem ba chonde mishian once pe woni ne da once e na sa once ne nso so o protect ne ho ba chai etoda mutimu de nsem show bi senkasa bi okumfo bi ena nka ye kwa akobua azingo yanka wa ha no ena nye DNA nso ne technology aba enka azingo wo show bi ba o nka wo show bi ba Jennifer di wan kan kire o ma me sa azingo de wo hye tedua mu bo ha o ntinye ono awanka ba choda bi ti mu wie court na mu ye DNA na wo hu se enye ne ba ne de no kan onye wanka se wanka bibia anche mbo no tim fra me tia me se bia me ho ya kra no ye wanka hwe anka mate ntinye ye ntwen ema
Evans mra ochina no ye wi a de beto aso ho no na ya to aso ho why se DNA na ohia ise akra na ye emfie nan school bag obo wachi untimi nya hwe wasi ni de otimi twroi Pacha ba se menyim no obi akese ma me munnu amam kran dan ye fro obi aso ye na afu nti onti enji akola nti wantimi antwro wasi no Pacha de so hu de akofa aba enti na se wala akofa aba sho ho pi banchi de jem wala akofa aba sho ho be ma ne do no wo da no ti feelings so ti feelings so ba sunsun so no nyisa ne nya be ma yemu ne hye ti maba wa no mu hwehwe no na mu nsua de wom e ba ye wo na school abo wo na school abo why wa adwen so obesan akotwero and they say the school not to win so Pacha me ntwire ontwero do be den me sua adwuma e de adwuma makeups obeso ye makeup on ene ya kresi wenya ba ye makeup artist no ofie ha no obechiro makeup ye wate Pacha you my lady ambacho bremo mame sha me hwe Jennifer just erabe oye very nice lady no ho ofa nka wotimi ko school yi wie ekoye ni immigration ya enka fe Jennifer de my lady ameba ma akra wawo sorry gina na me hwade sorry gina mo hwade o de enkofo etie sika ekoye BBL mo hwe nafu tra aso wo da no ho me hwade mam 360 she very nice lady come nice girl nafu tra wo bright future eti mabawa no mo ho ofa e ma mo mfa brabo bi sisi moni so memada my lady ato asoma me ma me da se antetrase wahu chasa make obiya de nani ehunu wa wo hwe e wo TV ene eye friend say Facebook me nyina ye hunu eraba no ho ofe ena osa nim nyansa nsoso wo bisa na sem nso ase de obesi ayi ano no kan straight etinka wo future na ye de na uma azingo ne Evans ebe ye wo sa sabi wo se wo maame eni ho enti wo no nana enetie na sesebi wo maame ni ho ne de wo ko school nyame adom wanya hwefo amo mo hwewa eni ti ba bia de wo mo ko wie nie Jennifer eye pa so ono ankasa atena se ehunu se ekwan ya ofa so no wamfa ne yie so ati ase ekwan a wo fa so a mo fa so a mo de aye ye mo ho e wo school mu ne de kekeka no enkoyi o enne obi bia wo hwe yen e wo Afisem so yemfa nye adesua be ma ne de ono da no agye ne feeling na wie na ode ne shirt agu no ko ho say Evans e na wo propro ne minimu e de nam hoi e na your friend say di odi kan so no ono so te ne ba bi wo ma ye free ba wo e na akola no betai wo ho akopem hwe se wonya wo a be 25 years to 30 years na akola ne ben so we school wa ye de ni obehwe na kopem say just ono so betimi ate no ho eni ti awo anya de keto ya emaya no se si akoda ho no agye ne ham ete say de wo num nsuo keke wo wi a asodie da ho e de ma nti mo hwa mo ye titru mu amukọ school no mu amukọ school se mo ho aye mo hene ne se ya mfa afefa wo kakra mu ntimi ntrew se mu ntimi nsua de o je se afefa mu kakra ansa wo mo de fefa mu wie nso so anyinsan ba ebi de ya yare na nyinsa na dolso yare ya huso yi ma me da se papa ma me nkomi next case no John Mensa wono so ede ne comment aba Megida Ibrahim o message eda ha say Dennis Donfe ewa ha na Emmanuel Mensa jinam kobi ochirida ko KOD minu abe ma se bibia boko de Wilfred Aban enso ede ne de aba na fe hwan bi mpacho fa o comment ne bra na mi hu edi no Boadi Vesta we say I need a sugar mommy Boadi ko wani ubenya bi wai bibia nso awrade ye keyboard enso jinam Eric Owusu edene de aba Emmanuel Mensa medase papa mo share live no na obi enya ne de Kole clothing enso edene message aba life change say bibia ekoso kama de Dennis Donfe also message na ba Maame Afia se wa ekua frakoma munyina mo de na ba Evelyn Obiya nyame onhira mo me come next case no so ba party saying
Twe ho ben ade no mama enye nam ye fro sen from Petrina ada wo ba na wusu ana Pacho da de na yo ani ase obi na abo ana hwan ya Pacho mikunu ukunu na abo Pacho da ben Pacho na no Saturday twa mu ye oso wa ye ne den de na oso de aye no ma ye ne hwe be Saturday no Pacho Saturday no na meye na woti dem na me dware nkola ni ko wula dem me dware nkola ni wula dem na woti honom na penyin no etena ne naso na me fa keto na me fa wi me sra we ni wi na me ka kira keto penyin se won simbla na me yere me sra no man na kola ni sifiri ne naso ba na me sra man wi ye no na kola ni bedai na me fa wi na wonom ti we ni nom na me ka kira kola se won fa ni book bra na me kira ne ABCD na wo kan na me uni me ABCD kan kosi kan ABCD kosi na mintie ABCD EFGHIJKL MNOP QRST UVWXYZ mate to so na ye den ti akrani da ha me kire ade na we no wonu we ya wada na me ka chense wanda ye na enye sa obenya ni we no emane munumunu benya ni we no wanda ye na akrani masu no osu na ote honum ta akrani su na ka kire akrani se won so lembra na me ka chense wanda na wase won solmra na mse wanda ye na wanya ne onua no na wase won bra ti mi da mi nim sa agoro na wani mi di ti ho na wasore ebe fa penyin no na mse won kwada na waso akula nsa na me ba akula ne se da ha na waka chem sa mi di agoro obe bom wa hanom ha na wayi aka me abomasu apapa na me so ni mu na dam ho na kukuru na obobo ma nim saa yese twon ho bra twon akonwa ne bra wani mame eti wo banna eme mane na wonna ena do wani ase we yaben dan hu se na fa check camera ni mame hwe serious cameraman pa cho mo mama somra ha mame chese ya me nwanwa cameraman ne we abusuafo mesrɛ mo camera fo mo mama somra ha se mema si akola ne kwan mi ode chia wani na me pese aha mi hu ni ye wani na kwabo ade so ana so ode ne nsa ne twa wani so ode ne nsa ne twa wani so ode nsa na boss serious o enye case we na ade ba o ana eburo nti na bai ni nyina aka ho tenase ye na fe hyase ebo me nkomo de na de onam pacho o ware me no na me ne na ti say ware for ye di kan wo first one nti first one mu wo no na me didi na call bae na me fa call no na call no ye me ex boy na one me kasa nti kasa no na ka cham say me fa phone nto honom na didi na me see you ti me nim bebe ofiri a be gi phone firm nsem me fa phone ma no na o gi phone firm nsem na one me ntokwa agi phone ebubu sim ni nyina ri ko tu toilet mi na me ka chense se nipa no on frame se wo san pem bio se wo pem a nye afi na o me waru wie no na o ba pem bio ti wonje de wa a wo ye no na de ye de tin honom efiri honom ntokwa bia ba na wo frame busuafo ina se ni se e kan sem mam busuafo na me ka chense asade na wo ye no enye nipa na awofra no nyame maame na nyame papa na odi to omanim na me kwa unim nsem so a o meka kire me se wo mo kasa meja o se wo mo sementina unim nti aya agye sansem na o keka no o se da na o koso yes a maame de efre ni papa e ka chense se na wo ye me mpesa o fra me papa peyin mu yirimo na odi to amun o me fie for o woni wo ex kasa wo phone so no a wukunu complain kire wa busuafo no wutimi ye bold esa ka kire okunu se me mpesa eti babusuafo na akeka kire wo mo no wutimi kasa se me kire okunu no munu twam na ye di ntokwa na se ntokwa foforo no ye ex na ofre no ni nyina to so denti na be ma ye ho ade ana onye ho ade sa tam na onye ye mo ade basa na ne nete eti bema enote na mawo na mawo first woni bema te ex no sabio senka opeso no otena enka mo anyai
na wo ne mpana dada e kasa wo phone so na say be ma ne te sa wa afo wa ba beje phone na to atwene e complain kire wa busua utimi sa ye bold e ka kire be ma ne say aden na wo kama asem kire nkofo we utimi ka za kire be da wo nya sumbo sa ex no nkomo be na na ne di ofre menye kwamba no so ofre sa wo chia me o ex no e na me bi sa no nkomo be na na ne di acha menkai bi ebe de wakai be ma ni twa wani so de wakai o but ex na enam so a be ma na je wo phone eto twene ye no wonkan komo no di ye wonkan komo no di ye ade a me entertain eye ex ade a me tan e wo mi wiase eye ex say wona ne be din komo tin na phone tare waso ukuna beje ato atwene na o complain ase dent na akwa kama asema kire mabusuafo you got nerves to aso mitio te difference one no watu aso yesa ntoka bia mene no beku bia na wa kasa menja bibia manenka no memfa asam ko memfa na serious nso obeka wiasa pie afafo na ofre se na meyeye editor aso saa ma me papa kuma wuye ma me ko aye no ko dure na me papa panyine yere ohu me o ka chem saa ohu se me nyim no na afi na mafa keto second born no nyesa ohu me nyesa ne bufu efu me no na me efiru hono na aye na se ko na mintiminti na bio me ma me manum se kra na misu na mba ade no se denti na wonyinsen a wafa ho ye na hi denti a o se ni kwansa me ne be ma ne sanyim bio okay na wonyem second one okay nti yes an me bufu ye pa ma kasa ma bufu me bufu ma me na me bufu ye na me ba fie na me frɛ no da na se o mo bebo ta machi wo ye na se no na me ka se kwata se da bia o frɛ o mo e ka se kan sam kyerɛ o mo me ka se gye no se wa hu dia o ka fa ba se a me kɔ ya se na me ma me ka ya nti empo se ya me ma me o wo me na beto se me no ti ho ye ni se ni bi kura ye be di kura na me ne onyima obepena ka sa asem no na me ka se kyerɛ o san fa asem no se na me busuafo se na busuafo se adentina ba one menyim na e ka kyerɛ manfo bebre wo de firi abusuafo ne nkyɛn na bra wasem no so ti yes na efiri honom ntokwa na didima la afibe ma na yedon katie no efa yes no na okofa ba okachem se obewale na mkachem se wonje o se obewale na o se oje na ofa ba no send ba no photo mame kachem sa ba obefani be ma no akwa kwhia oba foforo obeware no send ba no photo mame no send photo na ma say yeden minim your selection man na say den send photo na mame kachem sa ba obewale ne nie mimi nimbo bia me de boa no abotesem na ma nyim second one no na me ka say me ma ne wale ba no o se obewale misimo me ma wale o se obewale na onu aka say ne say mpata bia me pe bia me ka na won pata me ne wale ba no na me se me mpata bia wonde won fancy fie na wa mama na beto prot no wa beton prot no asa de ko wa mama ne wa kan hwe ya nkire me nti wa kan pata de na me se wonde won pe baabi se hankura na won si dan na wonde won kosirem ne kosi dan bi se se me kwa me ne me ba ye benye baabi ada wasida o me de me ka de me pe na won pata me na me kan ye me ka wie ya wase won tuye me se won ma me ntoma ba ko 7 sika 70 million okay that's ntoma 7 and sika 7,000 cedis ansa na wapene amana kware okay me ka sa na wa kan hwe ya nkire me na wo sor ko wale ba no ti munu chese mpata sika na no ntoma nso so a no no ko to ko na munu na me frɛ ne maame se na o ye na o maame se wo ba ye wa kan hwe na me se na wo kan wo se wo be ware onu so a wo se wo be pata onu so an kan hwe ya nkire me wa fa hwe so maame na wo sor ba ye na o maame se to wo ka dia ese wo ye
esa wo ye eni kwan se wo ka ba se wo be pata no na wo pata na wo ba be ware esa wo ye na wo ka se ni suwa wo honom nti wode phone be ma ni suwa na ma ka kire ni suwa no na ni suwa na atie de wo honom na me ne suwa ni ka se na ni suwa ni se sika ne doso ti minti so na wano amu se me sua adwuma obepon me ho obesa pe ba bia mama tena na nkola so san wo ha obehwe mo na me se wo ka chem se wo sika obe wale ka ho tu wo sika se no asa wo ye wa de adwuma no na de otu mu ana se o hia na wo sua adwuma wona de otu adwuma sua ni mu okay na wo hia na ye de adwuma pacho na me boa me ho ambe sua adwuma no na o hia na o ye de adwuma na wo sua adwuma na onya adwuma bia nso nti motena ye anyi sen toso mienu baaye no e na o de otu adwuma na se number 1 first one na ka me be kwa adwuma no na o se there be me per time a wo de otu adwuma mzata no a wo sen na ma wo first one no okay nti na be ma ne ka se wo moa no nti okofo oba afoforo na omoa na ofie ho ana menim o se wadu mi tumbe ya akola me wu sa akola no na ye adwuma o na ye do nti ye do ebe akola no ye ebe 1 year kwa no na wono oja ado no na wokọ ye galanse adwuma no nti ado no na oboa no na me boa no pa nti na o se wo moa no me wu ya kura ma nya me nya 3 months se 2 months mpo me didi na chi na ye kokọ ye adwuma wa fu na se wo ye oba wo boa be ma nti dia menti ase ne se be ma ni timi make statement say wo moa me timi ko ware oba afoforo no na me kura menim wa misa no na on complain ofi o se bia wo ye ade bia wo mpe apart from so no ex ekasa no no nka hwe bi nka hwe bi na wo kasa 7 chrem ten en mu na wo sa ka chem sa wo be ware ba no obe pata me na me ka ya no ka chem sa wo nko wie ye na mabone sa aka no me ka kire ne so na ne so anse meteso na meteso ba 5 million sika no entoma no so 5 na o mo si yo entoma 7 sika 70 million no na meteso ba what is 7,000 ne so ba 500 Ghana cedis and 50 million aha o ka 500 as 500 cedis okay na entoma no so ba ko 5 na meteso na ne so an sende me san dwun ho a kire biem na niama no de da so doso te firi honom ya anka bio ya ankasa bio te di be 3 days na ono amu freme say die nkomo na menene mamumu di na me say nkomo ya di ni se wote honom wa akura na obo sika no mukrom kasa e kire wo maame no na die nkomo bio me bua de na menene oni me ka asema me sa betena honom ebe ka asem me bua de na me se me bua de se wo na o ka chem se wo be pata me na wa mpata me a na wo kofa ba no ba me so menti ase menti ase de meye na me se ene won fa misika no mame wa fa mame a me so menti ase wa se da na me se nde se sa de wa fa mame ende nya metua wo ka obebre na me ni phone ho nsa ntokwa na me se nya metua ne ka obebre pa se wanim na se wako ware ba no ba na wa fa me ne mama ende de bia ye beko ende ye mu ba ko ebewu se ma wu a ba no bewu ana se wono bewu na menene he sa na okati phone tanu ni twam no okofie ekọ me na ho ekọ bom mana me na mama ne se me se mekunu na me na o wari oba ne mfie sen ni 1 year twam 1 year still asade eso ye ma onyanye woni ne wo masen se wo matre time okọ wari oba no na wa wo sen na ma wumienu nti ade na okọ wari oba wo bonyu wosi wo nsumo won pataw de wo pe wanya ma denti na asan kwanyin sen ya wo miensa so we na ba funso kasa gwa de mente we na ba funso e ba funso wo kwa ben so denti na ba funso e frozen pacho Petrina eden be mike no mente pacho friend Petrina eh mente da Petrina den Amelia denti na Petrina Bema no osi wakwa akwaware ompataw wanfa ma oni na wo mienu afi wakwaware foforo ede na ba fie a osi masan akwa akwanyem dendia mpacha no na from so bam efa wase mpacha afamase akotom se de na wo hia free bema ne nchen mpacha mehia misika no ene mpatade no na wonhwe nkola no na sa ware ne nwu nti onhwe nkora wo kwan ben wajame no ka se waja wo na busua tena se amomagua ware no wanka me ka chansa wonde won fa me nko
na nko bo ne mane o se won fa me nko da be no kan se wagya o last month no nti aware ni nya nwu dia na no wasan baaye no wasan kaaye na no na Saturday no obebo no oba no dai ono wantena sa wafo pacho da bi wankasa me ho me so mankasa no ho nti oba fie o keke be hwe ne ma enti uni ma aware gya ye de ye ha ye nwu aware nti se empatasika no na apese ye gema wa ye no ukunu be kasa na ode mpatasika na ma but aware gya ye ne de kwa wabusuafo nche kwa ka kire o mo se be ma na one na busua eba ha be ye me ho ade no ono ankasa so one mentena etimu nko bisa no so okasa still one mentena aware egu nkuro ye monkuro na ye nwu no ye monkuro na ye nka aware ni nsom muntu saa na mo no but empatasika ne de ni bedi ho nkomo why nti benwe no na wote asese ye nko ne saa kwa aware guo ne de enya ha na mo chi aware ne ye begu ha ti se oka kire o se ono enware biem no ka kire wabusuafo pacho nura mekani na kire menana benwe no mekani na kire menana enra nti kofie na no mpanimfo nkonko tena se be ma na efre ne sen pacho efre na ata yesida ata ofa ata wo ni producer akasa no pay na ya frɛ wa wo mfa akɔ no producer no kasa ye so wagye atum so obe fa kɔ ti misrɛ wa ye bo audio ne kakra wote ye nka peke kɔ no na onso die wo mo ne be ma ne tena wa fa na chida pacho me fa na chida wo mfa na chida pacho da bi wa ye adwuma e de aboa be ma da pacho ma ye de adwuma one menene tena ma ye adwuma boa no pacho na ye afuom dwuma na wakɔ galamsey no okay to kɔ galamsey ni de wa de wo nya adwuma je adwuma sua na matema yentie be ma na sɛm a ɔkan me no nete yi bibia e wade wo me do aba betu adwuma na adwuma na me do aba betu mo so no e tele adwuma e di ka me ware wo no me na me hwɛ wo e wo adwuma me bibia ma wo bibia me ye de ma eno nko da nchen wo be wo ye e ba penyini e na wo ne wo ex boyfriend o sora na wo frɛ boy ne sora na wo frɛ na me say hey maame adia wo ye ema bi echi enye nan woni mi se ho no mbeboa wo no na ka wo se ka we ne wo tena ho enu kwan se o ma me ko fie ko yo ho ade ena ni mienu so me be yo ho ade wo fie wona na mo se wona na je wa ware ma me o je se ne ne da enu ye ntena ba chena se nye da mi hu fie kira kwan wona ne na ka sa sam kira wo ona na bu mi sa be no okay sese ne menene tine se da yentina sumdwom ba se nye da yenhu fie na kira kwan entimi hwe ma untu sa na mo no se be ma wo ne na date agai na wo sa ma ho kwan ne nipa na san frefro abra wo no makwa akose wa ware e wo ma me no papa nsem ya busuafo nyina anim e ma baby boy ne frɛ ma me ka che boy ne se me pese be frɛ girl ni bio because of say girl ne se do oti ontene nko a ese wo ye oba warefo na makose na fifi nsuso mpese wone no wo be say dun komo ofon so bi ena boy ne frɛ me yere na o ka kire ne se me ma frɛ no ti na nyumre na me yere bisa me se me frɛ boy no mfe na Isaac ye ba sim na me ka kire boy na me se what wo ba me ware wo ya de na me mpe na wa frɛ o ex boyfriend anytime be of from mudi nkomo na maka jense ma ne mfro bi mu a o sai nyatuni ka tem se me frɛ boy ne dia sana me ka kire no ankasa ti edidimu na me use conversation e da sokoso na me je ne phone na me de to toilet na me san ko to phone mo no e to sim mo no na me register the man asma me yere be ka kire me ne se me se imagine sim any phone dia to toilet mu a jise me kunu man kuna boy no number infinite trimuda me ejimi for ye me ne antitemi see you Petri na otimi kansa asem ne kire okunu se phone na waje ato toilet mu no number ne jise okun ansa na number na firi trim ade a uchiri so kura mpo ne se obeye bone na ukunu be kan kire obi wo no ex kasa na se ukunu akofre ex ne se mane ne wo nkasa bie mu a wutimi san enya kukuduro
ebisa okunu se nkwama be na ne me ex no kodi ye ma ba cho nyesa na esen o mi busa se de enu no kra na ubisa ne se ye den enu no kra na o wo hanu mo ye tu bisa ne se sen enu no wo enu no kra na ye chira mi pese mi hu question na ubisa no ubisa ne se den mi enu no ye chira se mo na me se de na o frɛ no me sa de no na me ko adwuma me pese me pe wo wasam a ubisa ukunu den na wo kan that time no sa de na me didi a o frɛ sim na o wo ho na o gi phone amunu mo etu ukunu ne kasa ye no den asem na wo ubisa me ba den asem na wo ubisa ukunu oboa me busa ne hwe hono me de ma busa ne hwe nya na sesi a wo kan se wo bisa no akire sam no no akire wo bisa ne den akire sam na me ba ya me hu miss call receiving na me say den sam na wone ye ni edi utimi nya kukudro ene o ex kasa na se ukunu kwate ex no woni na utimi san aka kire ukunu se den komo na ani ni di abusuan komo ne ye tenten woni producer kasa bebre na mame nko grow fine na me nko din komo mra de aka kire no Patrina ansam na doso ensam a wukunu ka no wo se den enyi di na be we no be mike no ensam de wom pa ensam a wukunu ka kire producer na nya sam ketoa man pa cho bi wom ensam na doso oba de se woni be majai na akwafa be ma fofora mu wani nka wa menam wani nka wa menam ensama okunu ka no me de mebo ni nyina mame ko grow fine mra me ba mebo nsem ni nyina ma obi ate de okunu nsoso ka because ye tie odi enti ba chawata se utie ye ne apeke call no na wankasa bra be kire abraye ne nti yentie na so pam na ye mfanya adwuma Patrina enkomo na aka no me monto aso pacha oya sure pacha me monto aso oya sure wo akukodro mate Patrina se mento aso nti abusua mesra ma producers momma modea na momfrɛ ata na omra Patrina se mento aso okure mi wara ni foforo na mi bibia di tuna kwa mama na pepepe so yere ni ukunu because of some what to you unye yuma bia onko no wapa na me so me pese on focus o yuma na usia no obapon ho a tinebi no se me no se ye won kwala ne se kwala ne don so a ma nye bia mo ankwala na mo so be nye bia mo ankwala esa na mo se na wutu dia kire me bia no one a baby frame a catcher me say a juma usia on say mawo maybe a usia or the piece at the mini bag and almost I mean a minimum in our concept. And I will catch him so usia man and come no more about come. Woman Kusia, woman Kusia. Yes. Jimmy Person me gina the property also in the castle worry about we are no one here pa. What a tossco. I'm reading to me per se. And I'm a friend, Madame, and Pisa, and Madame said, or Basso so cool in shade no we say, we're doing command and Madame saying, honey. I'm so okay, and I miss my man go ahead. Take my cushion. Baby me pa, must some baby iska. Na okache me say that week no man iska am for job money because of sending iska me pass by iska na mama mo bi ana wasi me to na me bi ambra do keche na me to na me bi bia na me debreo na me ka je say so ofia ya aduane me betu adwuma mu na me so me di kan ofia na me so be tu fia ya aduane na me sa ba ku ade that day na Friday ade chi Saturday a me sa ba adwuma na me ko kuma sama ni and I will see you. Ofa, a cook room bedroom around 9 to 10 more. Na me yere to pian kuruma, e die si atumraba so e die gua person ye si wono. I get me ba penya akwara no. Da bla na me na ofofura akwara ne gina balanda wa food ne hands ya. O so na bisa so ma no so ni ma bi bia. Na see you. Na kasa. Oba ni ma dika wo se wa anya aduane no. Na bisa wo se na gena me see na me di no aduane no we yiri ka che me se onu ko adwuma no se mi ni se wa bere ono wa bere mi yonko me ma no ma omo no ebe mi so me no a ebe be nyame kwa na me ebe ma me wo ko tene hwo da ma ha mi so me no ebe be Patrina utimi kan say e kire okunu se nye ono kwa na wo bolobolo da na hem utimi kan sa ma me enka no kre
me pe unim wodo case brem ya no kra bie wo mu no ka ne wo ba bie ka fa utimi kan se kire wo kuno adenti abema abo akohoma waba keje ti abeto nam aduaba se ye aduane oba wanya aduane wo kan so ofo a wo san tuma no adenti a mpacho odidi matam de no kan odidi masam se wajimi unim yansa no ba ye na aduane na wano a mpacho na me no a adenti a mpacho me ba na ade asa na me twetwa nkuruma ni si ho nom na me se ye dwale wie a na ma ye nkwan na si ho gise wo dware wie oba wo fra adwuma ba gise wo dware wie ansa na wo ye aduane asi wo kunu ho be ma na bo akohoma wo ana no mo akohoma mpacho ba akohoma Patrina Maame nto aso nkomo ne wa o meto aso nkomo ne ye ten na me ba nkomo ne ye short ten meka say short very long simba cho be check mame nkomo ne ye long na me nto aso asemo menya am kilen za sun biya waka chile me no itimi di jina su di jawa wale because of say me fa o say na be sun me na ma for say bra be sun me oba wale fo na me si ye bi no me dia o ka che me say na me kwa na me be ma no ko ten shu da ma already su me ba yin su ma te sa wo ye ko na wo ye ma ka he tu ba de na me say fa fon no ma me now so fa phone man am no place so am be phone na be pia bon tin na me free number na ye be man na bi so ba na oni ni din ko mon number na ai ni pa no ni din ko mon oni na se oni na so oni mo bi sa ni pa ni pensa na ye be man no so oni mo na so you so oni ni dia papo boni oni be sibia no en peso be hwe phone wo na kira kwan na ma ba me ho wo so oni ni dia nya maka kiro no mana boy ni frame no so enya mema ba bufu so am bisa sa asem so no so ni bio no again wo ni no ni nyina ni su aduma eye bisa aduma na America na bisa na wo ni mu na ohu no kwa kan yesu ku na ofra na job at this time say no say baby I'm see you one am here conference call am ni sister na ni sister Patrina Masadu ba ko so chese eno ne de nya wo ex ana ono so no your ex ono no yesu adwuma no na ono no si mi pe na me ka chense me wokunu o si mi pe na me se me wokunu ntina ne kasa fon so ayeden ofre me ka chem se onim betena na me se asema me ka no wonti a na hwa na de o number ne ma no oji mi phone na oyi mi number da be ma na o se o pe a wo ka chense wo wokunu no hwa na de o number ma sa be ma no oji mi phone be ma ne je wo phone o je ne wen na ye baby ye adwuma no ada na ne ye adwuma na ye doso da bi oni ne ye adwuma na o ye adwuma baby a ye adwuma no 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 susu ye adwuma ni bi e na o hwim wo phone e bo ne number gu so o je me number how can you tell me this story Patrina but ono na yi me number no the time be no frɛ wa wukunu be hu so ne kasa odi ka frɛ me na me se me kodwale me dware wie na o san frɛ na me se me mpe ade a wo ye no because my catcher say me wokunu o catcher me say me nja be ma na one minute na me say me pay ade a wo ye no nti na me ni be ma no kra ko o phone so na o me wula dama me kra na me ni say wa ba me wula dama o wo hanu ma me sa ade ko ni pie na o catcher me say me fa phone bla na oba wafo Patrina mami twa so mami twa audio no so baby amabo asi na te se dia na so pe free be man nchen o me patao o akwawale oba afoforo ti o me patao na bisa ne se dia bone na me dia ye wa ama wo kofa me yonko ba e dia ba be ka me ho bisa na wanka no ka o fa taw fa ko na nke be me do because won sem ne wa e na dia wo ka bia so me bisa Patrina wo se ye no kre dia wo be ka bia dia wo ka me nim bo bia na se ye ko e ka chense me ni bo bia me de boa no anti na me se o ka chense me ni bo bia me de boa no won peme hello Fata, good morning. Morning, madam. Patrina wahana oso wakofa ne yonko ba wakoye oba ho ade na moso mama mere mu no se obeware oba e de aka wo yire ho age se opata no e ma ne te ase ansa no wako odi tu nanim ose ma no entoma 7 ne ma ne 7,000 Ghana cedis wan ka hwe e kire yi wabusuafo besrei e ma ne te so e de ba 5,000 cedis entoma 5 bepem ne
sika na amma entoma amma oba no so akwaware no de ntia madam amamere mu empato ayi sebi ento ofa tambacho ginaye kakra na network ni twetwesi ginaye mame wonu me nye papa dim light mo si charge ko na producer mo mehwe network wadama ene de yakodwa na edwa no nso aba anya asem kutu Petrina nyasa na oso de baba e menka bibi kakra mfa ne de no ho sade ye oboy amane no e wo se e ka kire be ma ne se nia oye ye no enye se wo betene won sa wo ba so be ma de emfa ho ne oba ne be ye ofi se wuntumi ngwa na fa ne ko e be boa wa chen se wo betene won sa wo no so nyame anya adom na kikire kranana na wo ye ne dai na wo ne aban enya asem a wo ko dam wo nkwa na nyina emfa oba ho abufu ntene won sa wo ba so na yeka nyina na Maame Frimpomaa sa wo hwe ababa yi nkoma wo boy ne nsama ne kunu yi be ya menye sure se wo heda edo be ma no pa de dia ma me kasa ne se on se oba mpe be ma na emma no hwe na chi kane be ma no ne tie se wo hia be ma ye odofo a won kai kura se wo ne be ma bi etu na moda to ba bia no aduru ba bia wo kai se nda me wo kane na me wo be ma na me wo be ma no na jasa ne won ne tie no heda no no kane ne do na ba bia akosua adwuma de ede na be ma akojo namba sa ne ma ni nyina nye o se ya ka no kura kire no so oba de waware anu waware ye wasede se wafo mfa ho to fam sa e ba sa nye sa ss fu am ha dwon sa wo nim sa wo s wo ha waware amasa ana maame bomode ani yi wani firi wo s so anya sa waware na wote ho no wunya ni gye da so on say ya ubi abewura be ma ni munti no okoware foforo because ohun say wonye oba wo no na obetumi de ne ho ato so enu ntina ma ni tu sa na mo no na emom asisie nso kakra wom enti ye bepesa ata beba ne yanka no kra nso nkyirata sa baba yi na ni suban nya kra no a enya kwan o so ofa so tritinu ni wakofo oba wona na kampata asama wo mfi no na o ma no kra wona na wo nso a wo hwe nkwala no wayi akwala na masa e basa asanya ne kwan so no a wo hyehye ni bros man ni huhunu sei enti atamra Maame Frimpomaa first case no dia na dia ba yo Jennifer na meken akwada we wosimuntam wosimuntam na wosimuntam so ya na udu ntam wosimuntam nti onsa so no so wo sei JHS on 2 ena o hya ase ena one abrante ba kun Evans hyehye so a efie 9 SS na nani ba no so SS2 no hu say o betwero nti wo jai se wo jai no so no wache bo no dada na me ne ya me ya ne se me ne agin gonkrofo na ga baba yin ke yamfa ne wonche no mema mo nokure ni ma bi nyinsan ne ba hya mo rof no sa unu sa akwala ne nya oba pa mfa ne wonche no because enzamfo ba ma no ne wo da no wa hu se ba ma ofro bi no wada na ono na nanim o hare e na ono na ade ba be hye no ama na boka hunu okoye die na anya ne ba na nkame ntwema akra na emom Evans no mimi fam no Evans wanya mfom so bia finsa wo a wonyam no na onimu kunu de na ne koma we to ono ne die sese no wo se ono a die ne die omra meye sai ono ne ba de a onhwa ne ba na emom e ma ya no nhwa wo hu ye so ya ba ya na osi so na se mekwa ha wo banyam kura hu de ono na nyam na Maame Frimpomaa etufu se sa ono obi jai kura na wo se wo twen bre bi because wo no waye ochi ade okura de to oba de bosume no emu a udi agro ewa ha no de wode ball no ma wo che no ahwe a wo nhuru na emom sa wo hwe wo yie na ni nipa ba ko na ti abahu se nipa asabasi ana wo benten won na ayem sei na de nyinsa na ma no na mo bodobu game sa na mo nyima na mo hu ba bia mo de fa obi amani na ni mo ha bia na mo de akwakwa no ayensa mu no ma ya no mo nya de o mo ye no no ma hwe on sa man from ba yanka no kura nche nipa Bible say and ye nyina na onyankopon de beba atebu e ma na omunyinsa ma mema anya omuma na omuhwe ye no nyame betu omka omu benya ho akatua so so ma hwe ya because so mu dan anya
mede ma no besi wode obi moja efra obi de because month na wo fa fro no sa month kro na ne abrante enso so azingo ekokọ dae na sa month na wo mense sa ma na ene fra mu say we anyem na we gugu so ha adwen eno na kane tete no se wanka wanu masem a onwo da materness ane ma ni nyina no se nkwada na eba na o madwena